na kol kama omzo mi te India lama omzo mi te dong akwa ma pe na tuni na Europe lama te dong na ama tung pa ni na thuman pha tampi tak za thei ding hi man na doksa so no tung lungdam to chan tunia again ning pe ama pen political side to PhD nga khalle scholar khat a hi na dong zui na hi Asian Southeast Asian South Asian kho dong journalist hi na website song dong news tom te ki helbek tham lo na ama pen India compin ana thei khop na za ding ina to journalist hi na ama art a journal te azong awat MPP ananga hin a hi changna tunina ei do swan teng pe ithi hilona India compete le Southeast Asia politician hilo politic lama scholar ten compete anaki thwahi to khita ithi kong thei sang no na ya professor son open politician hilona political side to scholar hi tunina ongen ning te pen ama mu dan to chin te to chi un chin ong sol ding hilo do aman hi za ta na leitung hi USA kam kho dong research kho ombol na kom tole India gam hi tale to chanung ina kol gama pa pai te amu khem to chin te abai saun kol gam to spring revolution tu kum nga sunga ipai dan te ama political side to scholar hi na dong zuina amu dan te dong tu lai tak din mun te dong ala hwai da le mai la bang chi ding to cha mai la ma bang chi kal phon le khoi ding to tung to ne na dia kina Burma sunga kol gam sunga zo mi te na bang chi bang ni khon hoi mo khon sia sunga political interest bang chi nga thei ding hiam chi lam sang to te ongen ni na ama hi le I thei siam ni na dena kong chi ma politician te bang ina to chi ni to chi un to chi ni chi hi lo do na aman asin na zuina kol gam to chi na tu lai tak to din mun mai la ma to chi thei ding hi chi te ong hi da mi pil tu ma comment ong peding le huam hi ding chi bang na ama mu na zuina scholar khar hi na tonggen hi to dong zuina zeta USA no hibang ongen sakin hibang genin ko to ria kong chali chi dan te omlo na scholar te tonga bang ma thuni na ama sin bang na ong pulak ding hi toy tak chena to ke pan ithulu ina korgam huncha sunga khom tho omlo na tun kum nga phatai chang na idin mun bang hiam abe sa hun sunga NUJ dong am group tom de idin mun bang abang tan tunga tulai takina bang din mun akiding hiam mailama hichi ja mailama bang swak khiding to din muna zo miten to sunga bang political lama interest that heading hiam party lamma I tom te aman pen ko ma sol lo ken long to ba ongen sakin chi lo na to dong zui na ongen de chang phat tom na tampi tak kinga ding hi huni nga le tom na ni na I dong na to honong pia sung nai khal lang sung tang na ama hun ong la to de tak chang na ama san professor son nonak bi ta honong pia lungdam zeta USA ading bek le tung bu pak mai lama ong na en to ding te na pil na siam na tak pinga dia nang kum tampi tak na sin mi pil mi siam mi kang mi bom te ki kala na sin teng tu ne ko te na among na za thei ding ko tak chang na agai ding te dong am ni na nang tong pan dong suang man pha khat pen hi na mi pi te tung ong hom khia ban ki ngai sun na I si lo tak nong hom son ding na hunong pekin min lungdam na ki introduce na te mai la ma dom to to chana mai 2026 zera USA zo mi khom pi chano chief guest ding ama mai na to chano political forum pen na setakina panelist te to ama bang na pil na nei te tampi tak te to omni na lo political forum pen omding hi chi to dong lok na khat to zera USA panera public relationship ka hi na khat jong to ongen ning na to ke panena professor son ithulu te zuina parma gama omte dong India gamai dong na tom zo mi te ding dong dei sa political issue teng pe sok tak le nongen na din na hunong lao le dong dam ma le professor son no amasaina put Thomas na hi zongina Zeus USA tanute hi zongina bai hong makai te na de sakna hi chebang nong angwan nau nong lang honglang sak nei manuna amasai lungdam thu kongpuak masa to chengina I Zeus USA hile ekile zomi politics vai genta lo Burma politics lama kathei na toy ma lai hangena I aman pha khat bangena hongai sun nahi manuna ang tangjong ke sain to chengina amasa ka ge not belina KPN Indian politics comparative state politics to chena South Asian politics le tom khat BHU to University of Hyderabad ka sep maina
Banaras Hindu University ki je Varanasi muna kum Gyatwal International Relations a theory lam an hil kha ka hi mane tom khat international politics paidan le a theory pol khat kasin na panina aza huap zo a et na khat kanai thia hi zongena ki et na pien scholar khat ka hi na lai sin mi te thu kan mi te na et dan le minau tangina iphut khag le na imu zia hong ki bangi ge lo khading hi chi amasai na ongen nuam masai ngin toy mane na ingai sut na ekile iet dan pe akiban lo hangina mi amimalina ki kok bol lo zoina a hoi kagen khak oma no san the no nek the ding om le a phatwam pi ding danena na kingai sun zone la banghiam chia kagen khiat ka ngai sut na lai sim na ti panina hi zongin kathukan na ti panina no ngai sut na to akituak lo pol kha jongom khading to te pian kam kup na inei to ding hi chi amasai na ongen masanwam ing banghangya mi chi chengina hibanga political affairs committee ya apu thomas te polena ong patkhiat pian angtan huaile achin huaima ma a hi na pian dena honggen ma bangina amichial teu amau de na to ki tuak tek te ka thu mop ina gen sakhizolowina amau mu na amau sanzia amau thukan na to ki tuak ka ngai su na again khiat na khun platform ichi hiama hiche banga I banga opportunity hong piak pianu manpha kasa atwa pian atang pi na academic discourse banga ko dialogue china dialogue om the na dingina khalle khat ki ho the na dingina khalle khat pen ki za ta to ding ki samena khalle khat akikim banga ngai sut ki ngai sut ding to pen amasa hi chi to banga khalle khat akikim banga ikingai suta ingai sut na pi ikiza ta to changina ki ho na aman nei ki ho na om thei pan hi chi pen mi pil mi siam te na asan theu hi pen Burma be khiloina leitung bu pa mi pil mi siam te na apai pi tang pi hi chi amasai na gen nuaming ithulu lama alot ding hile hang dena potoma sinong gen ma bangina spring revolution om khit na kum nga bang phataina achile Burma pen tuina koya om koi bang din monam a politics din mon pen koi din mona om ekile mailam huna zomi tia ding ina bang chianga I hong sukha ekile bang chianga ia ding ina I opportunity chi hama hamphat na ding hi zongin ekile ia ding ina haksa na polkat bang om thei to te pen tol khat ki kom leng uthoi ka sa amasa ina hi thei chen ma bangina February somni le khat tulni somni le khatina Burma military coup ichi hama coup galkap tat madote na NLD government pen election akichian lo pi na zuaw thu to fraud amau chi dan le fraud inango a hi manena to hangina amau mi pi tel ching na pen sa ke sang thelo ding hi china to pansanina tat mado thunei na ichi hiama ekile galkap ki na ong phon hi to hangina mi pi alungkim lok tam pi takte na lampi ahi zongina muntuam tuam township tuam ahi zongina ekile district tuam tia ki phinna lungpho na neina study khatina gen na panina khathum sung spring revolution ichi pen February akuom chideng March April May khabe tanina tul thum le tul li le zasagi wal lungpho na om khin hi chemo khathum sung bekina tuli le zasagi wa longpho na to sunga galkap te na hiam gamena nakpi takena thagum thau zangena mipi akiphin te alongpho te no go po hi manuna mi tul sagi le zanga bang khathum sungina si kichi toy manena spring revolution ina nakpi taka mipi mu na hunglang khia ichi pe ni na galkap thau to ite na mipi de na to kituak lawina amau galkap adiak ina tulai taka senior military general MAL ichi min ongleng le ama thugimpi galkap bute na avai hom na pen
mi pi de na to ki tuak lo democracy to ki tuak lo a hi manin mi pi te to ki kalu a hi manina thagum zangina akino ngop chiangina to hangin na pi takina Burma sunga democracy omlo human rights omlo to chiangina dai na ichi yama mon na bit na pen tu chiangina omvet lo gen tak lo Burma sunga nakpi taka khanto nai chi hama development hong ki hong 2011 panina 2021 ki kala hong ki hong te pen nakpi takina akum som ni lama I le pai pi ki mo backward movement pen om ki china nakpi takina tu lai taka akigen economic backwardness ekile economic retardation ichi pen nakpi taka sumle pai din mona nakpi takina keniam hi chi pen mi pil mi siam te na pi takin again velu thui hito ke sai again chengina iphok ding ina scholar ekele academic te na again da tang pi ina Burma lim pen ahun bi nei ina to bang ina military ku anum ahi chiang ina pol khatin again u chiang Burma sunga bangzai na ki khep na transformation ichi hama ekile democratic transition democratic consolidation pen pol khatin again u hang democracy tak pen mi pi de na to ki to ka vai hom na tak pen det do zo lo kip kho zo lo hi chi hong ki lang sakhi chi mo toy mani na democratic transition lim pen banga I apo tham be ka omena zung thu khazo lo hi chi banghange mi chi chengina Burma sunga political culture ichi hiama ekile democratic thinking lim pen chian takina zung thu khazo lo hi chi ngai shut na pol khatin nei toy manina Burma pen awang ki mena ahun bi nei na hi thau toy gal kap te na to democracy human rights again gen te pol pen de lo a hi manun amau to kikal a hi manina amau tha na pen na pi takina dong tan sak the manina to hangina mi pi long phona revolution ichi hema protest rebellion pen pel mo hi china akigian thu hi pol khan leun again u chiangina I Burma pen tu lai tak din mun le to spring revolution ongom khit chiangina hun tol khat sung teng pen abul tungina I military ichi hema tat madote na amau ngai sutna panina amau de na to kitwakin election bang amau ngai sutna panina kum khat sung bang emergency ki puang dingina emergency kum khat akini apon khitu apula khitu chianguna amau de na to kitwakina election nek sak dingina to chingina dai na mon na bit na pen om sakpa ding chiangai sutna aniu hi na ai hangina tutunga lungpho na pen nidang kumdang sombuk le ni hiam somgiat le giat kumaki lungpho na dang te to akivalok na ina adiak dia kena hi banga generation z kichi ichi hiama ekile social media pen nakpi takena ahiam takena tangzai takena kizangta hi manena mipi lungpho na lim zong pen gal kap ekile palikte na bangzai na ala hoi galvan toy phial leu zong kumkhat kumni sunga bet dai so mok ding hilau hi china ki ngai suni bange mi chi cheng na hi pen commentator khat Burma politics to ki say again khat pen hi revolution pen banga khotang ekile politics naingan jiwai ekile I gamsung hauna to ki say economic transformation de na to kisaya lungpho na bikhilo na hi pen revolution of thought hi chi mo toy mana amau ngai shut na panina gen z le adiak de ka hi spring revolution makai te pen nakpi takena network communities is share to social media Facebook ekele hia TikTok te ekele abultunga internet kong ongsaspin bawa akizang atam pt social media tunai dia ka mi pina ngai shut na tom asung the faceless interaction ekele interactive device pe nakpi takina kizang man pha ahi manina signal te tung tonin ahi zongina VPN te ekele telegram te zangina to te panina
mi pi tuam pian akimu to anong te pian ki job khop na piang sak the hi manena nidang bang lawina ki psychological warfare chi pen lungsim lama gal do na pianina bangza takina taksa tunga ye sian na hiam gim na ong tung phial le zong e nakpi takina ki job khop na pian a hi manena tu tanina ki banga ki hi zo la hi china ngai shu na ani pol katomi toi chenga tunga revolution lim pian atom lim na pian gal phola ma panga revolution bol som te pian amau hat na thu tu mi le ayanga akimut heilo to face left interactive device anga social media zanga VPN te ekele atom telegram signal te zanga khat le khat ki kom to na pian nakpi taka nasia ki hek lamdan na omei mana tu tanina bangza taina e galkap thunei te na suppress ichi hiama e nakpi takina opkhum som phial le zong tu tanina lo ching lo hi chena ngai shun na omhi a hi zong ina alang khan lama pol khat leu ten ai tu chiang ina hi spring revolution omna pen amasa e revolution ong pian khiat na amado amakai diak te pian wa hiya mi chi chiangina adiakina nidang to NLD party noya amau khazab noya member of parliament ten le to chiangina amau kizopi mo state le province om le li le atom district akizopi te pangkhoma e committee representing ya pilotha luto kichi CRPH tepol ina amau atuam liawina kipon khop naung neina asot loina NUG National Unity Government bana to chena National Consultative Council pen ongbolu chiangina tua ina e hi lungpho na pen party characteristic ichiyama party onzo ina kipol khop na danina angai sun pol omhi to hangina hi spring revolution limlima agenda setting le banga a movement pen tu tana i akai zoden amakai zoden te pen atang pia NLD sunga makai lubok ten mo athungai sona thuwan siam teng ma ngai sut na hi chena pol khatina angoi sun zo ami ayena pol khan leu te na angai sut chengina hi NUG ai zongina ekile here consultative council hi zongina ekile anoya armed organization tom PDF ichi te to te ber ki khai khop na pian atang pina federal model dana paina lam khata pol khatina gen u chiangina hichi banga ki khai khop na ina Burma Panglong Agreement February 1947 peka ki federal union na ngai shut na omden ideal sun manga amat ngai shut na pian to spring revolution ongom khit chiangina hi NUG ekile National Consultative Council noi khaza noya hi PDF to na cha ki khai khop abong bonga ki khai khop na teina lam khata idealia i bantang chen hema ki khai khop na piang sakhi china pol khatina angai sun jong omina pol khat leuina towa banga ki khai khop na ina i amau ki khai khop na sungle athuvanu ekile ideas le political agenda pai pi teo hat sak ma bang na pina ong sun sok ong ki ve to ki to kina abesa huna hi ethnic nationalities ichi hama toa minam bing pau bing tuam sunga kimuan mu na tuam omsa ekile kilem lo na tuam omsa te pen hibanga unity framework noi khazam noi yom khop chiangina ikibat lo na neu chik omsa te pen ong kwang khiaina asot lo sungina nakpi takina ki phel khap na ichi hama ki hendal na hong piang hi chena pol khatin genwi hi pen atang pi na ke bangina ka research na adiakina zo minam sunga research ka bol na panina atang pi na zo minam sung ichi chiangina zo ken ka zat na batina zo minam ka zat chiangina ya kuki chin kuki group sung teng ahuam so ka zat zel hina to sunga azo mi sang pol kiomina aku ki sang pol kioma chin sang pol kioma lusai sang pol kiom mizo sang pol kiomena
ตัวสงบังอีเจียงนะอบิตัวบังเอ็นดิ้งฮิเลียงปอลคัตเตนะอเกนนะปนุนะไอสงะอีเบครั้งคลาสเตอร์จิสอมดีเลลีบังอภาสักสงมีนะสมงาวาลภาสักสงมีนะอฮีสงนะอตางปีนะโนดิสอินเดียบังอะ politics of recognition องฮัดเจียงนะไอสงะอีกิปงขัดนาสังนะนักปีตะกินะเนียวจิกจิกะอีกิปันลุกนาเตเป็นองกิปสักองเด็ดดาวสักอีมันตัวซิกมอดฟรอยด์กิจีนะ again narcissism of minor difference na ama ina political psychological point of view a et chiang ina mi hing pen ikipum khat kom chiang ina ikibat lo na neu chik te pen ki en sikina to pen asot lowa I idea I agenda pen akibat lo chiang ina hong kwang khia ina to hanga kilem na sang ina ki hendal na pen thei zo hi chi mo to pen pol khatena upatena apauna ka again thiu bang hi mi si chang upatena tena again upien gan hing te pen om khop sem le kangai sem ina mi hing te pen banga kilem lo sem dan pen again khat da pen hina hi pen zong tu lai taka Burma context imaya om akiphu zong himayena bangage mi chi chang ina lam khata unity framework om bang na pi na to unity framework sunga abran storm tom denai chi pdf te pen anambing ekile apau bing tona ki khai khop na hongsuak ai chianga to atina anambing apau bing te na amao territorial jurisdiction chi hiama amao gam amao leitang pen anei na chiang alung simsung aswang to nau nei cha to hi manen to hangena nakpi takina hi keigam nangam ekile keigam gi nangam gi chi bang ekile territorial control le contestation pen tu na idea ka hi a pdf te sungma ma jong kilem lok naina hong phok sat toi manena pol khatte na scholar takina ending hileang to banga unity framework kom maina hi unity framework ka iki khai khop na ina to pau bing ekile nambing to na ki khai khop na zoi to na ki gom khop na hi mana to te ina isunga ituam na pi lam khata a recognize chi hama asan ong thei pi ha kom ma ina to te na e sunga neu chik cheka ngai shu na parochial identity sa chiu mi kang te na to te jong pian azoi ton mai na azoi mai na ong wang khia hi china ngai shu na por khat jong mi to igem kom mai na to adia ke na hi na spring revolution khet nom NUG ekile consultative council le pdf te pendena konggen ma bangina atang pi na NLD zoi to na ong pai ahi ma bangina to abesa huna election omsa te sunga inter party competition ichi hiama party khat at ithei chat sa ma bangina Burma sungzong party tom oma election aki haite ngiet aki na sunga mi tampi takina ethnic parties bolina to agente na chin state banga azomi ten party nein achin min poten nein khami ten nein khumi ten nein chi bangoi ke poiten na neuna tom to dana inei te pin abesa hun sunga election ini chianga minam akile pau bing sanga party zong ahun khat omei chianga to NLD tina spring revolution bana hi national unity government le ekile consultative council te pol pena ama thune na awangu hong pai zo hi manena to hangina ama policy le agenda pen asang theila hun khop ina to hang mai na zong nakpita ka ke thei siam lo na sunga hong pia gi chi ki mo thei hi pen atang pi na inter party perspective danina en hilia ani na hi pen ayat dan khat tuam liu le tuam non en nada kata ending chilia atang pi na majority le minority politics lim pen ina ichibanga spring revolution omna muntia zong nakpi takina ithei lo kalina buam thuk pi khat mo agep khat alian pi khat hong hilaki lo bangina ki mothei hi banghange mi chi chiangina atang pi na dena again ma bangina tuina election ong ki phuanin
election pen somni legia chiangina ding bangina ki phuani to election ding to ki sai bangina tu lai taka national level la Burma I gambupa akitai thi dingina tu chiangina I atat mado state administration council tina SAC tina guk bang sanguna recognize kin chileng mo a state level a som nga le khat khong recognize ina chin state banga li ki recognize ina toi chianga tangpia ea dingina a politics dan pen lim taka imat keile den chiangina anam politics dana ipai pia sunga to abesa huna interparty competition hanga interparty competition kai chianga a party khat le khat pen ikitai ti na sunga ikithei siam lo na ikile banga ipuang lat pol khat vilvel te pen achiam te pol khat te na to pen phazai sa ama politics saina dinga inam politics pen ongat khak ding pen ipilwang kisam ding hi chi to pen kagen ut khat jong ahia to chengna atuam khata issue dang khat apoimo ma gen huai ka sak pen ina spring revolution pen bang chianga bang chiang tung mailamona bangalamet na ding hiam chi mipina nakpi takina evil ball khat thuhina hito ki sai igen chiangina atangpia I thei dingina Burma pen pol khattena again u chiangina tua Stanley Tambaya kichi Sri Lankan academic khatin again na panina Burma le Southeast Asian politics lim pen ama ina galactic politics sina galactic politics ichi pen omdan pen banghiam ichi chiangina phai jangam ichi hama jangam panina atangpina state ekila kumpi omina tua ina ama ugzo na pen azangam kim tenga nakpi takin athunei na pen khau taka thunei khomina ai hangena agam no lam imai no tokitwa kina tua banga au na pen khau zo lo hi dau deu bi chi ma to pen galactic politics ai kile galactic polity te nge na hi chi to bangina ending bangilena Burma politics lim pen jong tu chiangina chiangina khun khat lai teng tua revolutionary party PDF te pol pin hat ma maina montam pi ma jong township le ekele district pol khat jong amao la khiki zona ai hangin asot lo ma ina Burma government kumpina nakpi tak maina banga van leong zangina ekele banga artillery si ya thau pi te to nakpi takin ekele drone to nakpi takin hongno bop chianguna tu chiangina amao thunei na ukna pien tu denai gen state som li banga pien election nei theiding tom khat bel a township pen zalani ai hangina zathom le som thum la ka zalani nei som pol khaten again u chiangina atan madote ha ma jong nakpi takin keta ai manina ama ha na jong a power jong keta ai na hongpula ki achiwa ai jongina pol khat lew tiet ai chianguna hi pen tu lai takina amao ha na pen adau abat hangina Burma politics lim pen mundang to kibang het lawina geopolitics lian jo ki gol hi toi manina Russia te China te India te Thailand te ahi zongina adyaken tu lai taka ASEAN chairman alien Malaysia te bangina pen Burma gal kap te ma pen lombol ekila thapiau ahi manina theilo kalina PDF te pen tha han ma abatu hangina hi geopolitics a player ten akigot lai sia ten pen a balance of power pen tat madote khut lam on zo den ding hi chena ngai shuna ne ichi changina bangza ta ina PDF ekile NUG a hat bang phial le zongi geopolitics pen ki gol ai manena ide izaina PDF pen hat zo lo ding hi china swaki mon ai pol khat lew te na again u changina hi pen banga pro tat mado hi na ki sang the lo ding hi banga ngem chi changina
NUG te songa ekile PDF te songa jong na pi takin regrouping ekile galvan hoi PP drone sa hi jong ina technology tom ki nga hi manina hi pen do hak lo ding hi chi ina por khatina again nei por khat jong ina hi pen ina por khat ong phok sakina 2010 2011 tool ni le som le kim panina to hi Arab Spring ichi Egypt Libya Syria ichi hong panina hong piang kia to generation Z te pol social media hong ha to ki to kina democracy de na hi adiang de ka Middle East hong kwang khena to hangina mi pi te lung phau na ki phin na hangina gen te na hosni mubarak bang Egypt pa hong ki pai khena ekile tu na idea ka Syria banga albasat kumpi hi na pen akipai het pa zo lo hangina kum som le thum sung ving civil war ichi yama tualgal apian khit nungina ni kumina albasat pen president na hi na panena ki hin khia hi ahi zongina bol khatia na gen uchengina hi chebanga regime ichi yama thunei te khe khiat na dingina nakpi takena hamsat na ekile strategic alliance le strategic partnership pen ki sabi china bol khatin gen ni toimanena Burma sunga politics paizia pen ina hongphok sak banghia mu chi chiangina to strategic balance of power ichi pen poimo toimanena to abang ahui nundan manlowa politics saidan ma zong I hiel siam kele I politics Burma politics in APN aminam tom I na ong pose den ding a hi na pen ong phok sak mo toimana as your strategic pen hoilama hui nunghiam chi zong pen ibat ding kisam le kilom sai ngo toy manina athak thakena I tunia angai khitena I phok dingina geopolitics pen nakpi takena Burma tunga ki khum vangi lian pi khat bangina ngai shun le to pen en minam tom ti ading diak diakin apuak pen hak sama khathei ding hi toy manina PDF te hi zongin ekele zomi politics hi zongina chin state level vai sai ti adingina ngai shut ding bel a strategic partnership pe pen koilama onjo ding hiam lampi isiam ngai ding hin kilo mo bang hangina China pen ekele India hichiza taina Burma politics alum luthiam chi zong question lian pi khathien hito ke sai ingai shut chengina bang hanga India bangina lungtho na hichiza ta uma gal taila million ni val bang uma Myanmar panina ekele mi chiza sia Indian bang hanga democracy gumlawa tatmado te gum hi jo hiam chi bangina pol khatena adong theizum kiom hi India bang alunglut na dia kina India adingina China pen bang chi bangina Indian Ocean amau influence chi hiam amau thuzo na pen bang chi bangina khak tan thei ding hiam chi pen India ina nakpi takina aboi pi thu hi thu pen kum tul khat zakwa som ko bultung panina PV Narasimha Rao ki prime minister hi lai pek panina nakpi takina ngai sut na ahia to pen ama ngai sut na panina India ina northeast India chi cheng ina leilu swa lamgam mo ya Manipur Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh Sikkim Tepol wate to ni na Southeast Asia economic kizopna mo nek le tak lam to kisai sumbol na lam to kisai trade lam to kisai nakpi takin uang bol liang ia ding ina lampi pen ki hong hi chi ngai shuna hi to pen bang hiam mi chi chengina Cold War hong be ina Soviet le US te pen ideological rift ichi yama nakpi ta ka kigal bol na pen tom hat ongdau to kitwa kena economic opportunities pen Southeast Asia nakpi ta ka hong ki hong ai bana India na to hamphat na pen luakut a hi mana Northeast India lam zoi to ni na Lukis policy chi khat hong boluna to hanga to adinga alampi atot ding pen Myanmar pen apoimo ma banga kingai shu to hanga India ina to economic framework cooperation framework hong bol here BIMSTEC chi khong here Bangladesh India Singapore Myanmar Thailand chi khong Cambodia khong cooperation hong bol khong pen China ina India Ocean thau ekele
here trade mining tu lai taka ipoi pi bang Burma context bang gen ding hileng red earth mining chi khong ekile tin mining chi khong copper mining chi khong ekile nickel mining chi khong ekile transnational gas pipeline chi khong pin amao China Myanmar economic corridor ki chi khan Yunnan province lam panna here I banga I Rakhine state deep port sea ki chi deep port sea chi siangina tua Rakhine I port lian pi khat hong dingina tua panina India Ocean pin leitung bu pa dingina thau som za som guk pin Indian Ocean zoi to na ki zoi hi chi mo chi che Indian Ocean pin amawading in trading opportunity lian pi hi na to hangina hi China Myanmar economic corridor pin ahon the na dina lampi hoi ma pin Burma hi chi toi mana Burma pin China ti ading ina nakmi taka attractive investment opportunity hi gi toi mana na I adiakina hi economic statistics bang yet siangina Burma banga I hongki hon lai chini democracy ngom la Aung San Suu Kyi NLD government ong ki bol lai kum som sung bangina China pen the biggest in foreign direct investor zong himanina $50 billion val investment bol manhina ayang ina tu chiang ina China pen the biggest foreign direct investor hinon lo zo ina Singapore bangina Hong Kong ne zo mo ahang pen amao hi kuongom to kitwa ken nakpi takin a business ma zo hong sia ahi manina nidanga alunglut zauna lunglut lo hiangina amao bel tu ni dongina China tepian economic interest pen nakpi takin kigot to ma bangina India ma zong panghanga ichisa ta galvan toy galkam kumpi pe ni chisa agubia mi chi chiangina ama wading ina adia kina tu lai taka a business lian ma ki gen Adani te bangina gen te na amao Kaladan multi model project khonga ama major stakeholders hiuna offshore drilling ichi tua tuipi tunga thau top na ekile khit na te pol pen ama tua investment lian pi bolu tina tua hi Malacca Strait khong ekile Indian Ocean na cha transnational gas pipeline khong lunglu tu ahi mana India zong pen tu tanina nakpi takena lunglu thi china akigiani to lowina tunai de kalai bong suak nasim khadiung yami the golden lane ablaze kichi Bartil Littner ina again na panina India pen tunai de ka hichi za ta alunglu na pen amao RSS te pen Burma 1940s panina active chi mo toi chiang amawadi ina Sanatan Dharma association khan alian pi khatomina to mongmong te pol Burma Buddhist te pol chialuna India lambanga paipiuna atwa ko ma opportunity launa amawadi nga tu lai taka to ke pai het nunga India bangina nakpi taka boy pi bangya mi chi chiangina Kaladan multimodal project pen amawadi priority higi ge towa lim taka sumle pai ekile leitang hauna to ke sai lim taka azoi the na dingwa amawadi nga hi Arakan army te pol ekile towa Burman community te pen nakpi taka zol bol denu toi manina out of living Ravi Shankar kichi out of living pen bang again no chiangina tunai dia kina hat ma hi kichi mo yoga about yoga on promote na a lifestyle pen Buddhist tradition takitwak ma bilbelina amau dungru tuna to ko maina tunai dia ka India bangina pharmaceutical industry pen nakpi ta pharmaceutical is singna dam doiza te pen nakpi takina China te to kidem thei dingina ong azoyong bolu hin toina ong phok sa bangya mi chi chengina Burma pen geopolitics arena mi poimo ma khatung suak hi chianga Eipoladi nga bel hin le si kal abat hanga amawadi nga bel extension of another business hidan lelina toy chenga realist politics a perspective ending bang hilen amawadi nga bel strategic gamble is chengina amawadi nga koina sumle pai to kisai ekile galvan zuak na to kisai chi bang ekile deny again leitang hausak na to kisai red art mining China te bang diak kina amo hydropower Michone project bang
3.6 billion dollars investment hina 2011 panina cancel chi man thui hina ahiangina to Kachin state khonga tin mining chi khong pen leitung ading ina tin mining pen third largest alien pen thum na banga kingai shun hina ekil copper mining nickel mining khong to a gam sum ma to zanai de ka iboi pi ma to khonga amau pen a business interest na pi ta ka kiwon ai mana China te pen nidang chiang ina jong Burma politics appeal mo ina kigot lenti toy manena China ina bangim na ni hiam ichi chiang ina amau investment sumle pai kisok na amau trade mo amau summet zon na dana igam Burma pen hongenu Burma pen hongen ahi manwa toy mana amau economic interest associate ding peuma banga thau toy te pen tha ong peden loading tha be long pe onte ai zongina to banga balance of power abu le thei dinga thau pe loading chena to ong lak chat na pen to na idea ka lasio model ichi san state sante capital la to Three Brotherhood Alliance te na 2023 October kim pol panina to avalu khit nunguna hang pen san state pen apoi mo ma na pen I thei ding ina China te pen Thailand khita Burma to land border ichi hiama land border ichi chiangina gamgi zone leila ma gamgi zone sawanei pen mo tulni le zani kim ne tulni le zani kilometer kim ne we border Thailand te na tulni le zani kim ne una India na Burma to border pen tul le zaguk le som ni le thum kim ne toy changa ama wadinga akizok na pen nak poi mo de to san state hile ekile Kachin state banga rare earth mining khong ekile to nidanga san state aboi pi ma zet trade ichi mo zet ya swangman phanam amin thang ma to te pol wa autonomous district te pol khongin jong nak pi taka go ane leitang go ni na pi China in ella gi ai mana san state ekile Kachin state pen amao aleitang ma to kizom ai mana agam giu pen kizom ai mana tu ni tan amao de banga a politics local politics pen vik ziaw the ding din mana amao thau toi te pen thuzo china swang ve toi mana zanai dia ka dena kongen ma bin October 2023 ki ma pana hi Three Brotherhood Alliance ke Arakan Army te ekele kotang te hi zongina bangkhat TNL te mo to te na ki pangkhoma lasio pen ongla khidu chegina asot loina tunai dia ka to April 2 kum April ina China te na pressure chi chegina amau thu piauna no pen ki zu ki kun la gal kap te na thune na pe ki ne hin ayena agal kap te na nidang bangina to Arakan te hile sang te hile to bangkhat akhat te pen kokang te pen banga del ni lo ding mo vanok ni lo ding ina thu piao to pen scholar pol khatena subcontracting sovereignty china concept khat lasio model accumulation subcontracting sovereignty chi chengina amau pen ina to a model pen Burma pumlum puma ongjat somnau apoimo na hi lasio model apoimo na pen bangya mi chi chengina China te na thau toi pol khat pen kun sot pi peka ikizop na nei gi galvan lam hile ekile tha training a hi zongina pedenu a hi mana ate hun chiang wa hat sakuna gal kap toi te ayip la chenguna thuil na dinga van zata nei zeluna ayang ina tua omdan pen alang khat al hia a balance pen no akile bu lolo dinga aki balance na dinga akikim the na dinga khat lam hat lolo dingina amau bangche ki za tak to amau area chiat pen ki suboi lo om the na dingwa thunei na sovereignty mo subcontracting sovereignty ki chi kan ang pen san state apata hwa yunan lama akizoi to suak a trade link Myanmar economic corridor ading azong
lam lian pi hong suak ka hi mana to pian suk boy lo ding pian Chinese economic interest le amawa dem strategic interest of suak ka hi mana to hanga hi alasio model pian China ina mundanga zong hongzang to dinga pol khatina apela siam tina again tang piu to i manena khat ve chiang ina i CDF movement ni chia ikile a PDF movement pian hahan ma abat hanga to geopolitics lian zo pin kigol ai manen igap Burma gam sunga politics lim pin strategic balance of power ina ong se bin ong vai hom ding hi toy manina minam neute adia kina zomi group te hi zongina ekile isangam nai de na vai isai chiangina to banga strategic balancing to pin a shifting omgi ga shifting chi chiangina depth low ki hek ahun to ki to ka ki hek to ding ki lai to ding so kena to pian I thei siam ma vai I hom siam ki le ei pian ong ki posi ni lo ding ki wal khan ni lo thei ding hi chi to pian ki mo thei siang ma khat thu hi chi na athakena phok thak leng de wai asai toy mane na atop na lama gen so chem ta ya pu Thomas ka khol pot de ki le question la pot nang ding nok hi ke salwai le mei nang I ngap tan hi mo to hi le mailam huna atang pina zo mi politics banga atang pina I ha gen pian election ngom dek simina iboy pi ni lo pian party khata din hina party khat o khata luang khop ding ekel organization khata luang khop ding chi pian atang pina minam vai sai te longgol ekele sun mang hiden to pian azomi te pian atuam vilvel I hi lo na pian atang pina hi ke thusut na panina adia kina hi deeply divided society ke chi amao gam khat sunga kitwa kilem lo na pian zum thok pi khakhin te sunga minam lian le minam ne na sum banga minam neu te na amao hi na leitang tunga thunei na hi zongina minam vailim lim to kisai nakpi takena ahum bitut siang na to banga ngai sut na pian regional political party chi hiama party khat minam min suanga party bolding pet alungulu higige mo hipen atang pina ending hileng ipas experience na panina academic takena ending hileng ibang chi etang chi hina to banga iat the na dingina I atang pina ZNC politics bang Manipur lam India lama politics bangina ending hilehang ZNC pen ithi chian ma bangin azomi movement ong hard ma 1970s 1972 adai jam ko anaki phon khia hina zomi national council pe to pu thang khan gin te pol sun mangjong hi na bogin te pol pu thang khan gin te pol mo adek de kina MLA politics anaki pol anaki pol ana umsa gen ta lo je ne wa degree sang PM Phil zoa politics pen isunga hat sak ding ngai sut na sun mang nei na to hong kwan ki ong ki pikhia pu thang thang gin te pol ina angai sut siang ina ZNC movement pen ha the na ding ina ZNC na electoral politics andu pol mo hi chi ngai sut na ahia to hangina ZNC pen electoral arena ichi hiama electoral politics onglu tak tul khat jak ko som gyat bultung ina onglu do chiang ina azomi national council le toa PTC ki kalbanga toa omsa hiven mo party to an omsa te songa nakpi taka ki gom khop sangina banga parochial identities ichi dena konggen gen pen minam paubing ki khai khop na pol khatte na amao candidate zong ana nei den ai chiangina to te na ana sang thailo pol ka to mina to hang mai na to ni tanina ZNC politics pen de banga a hat zo lo khat so toina ong phok sak pen academic taka ending hi le hang minority I hangina politics tak isai chiangina party khatina ideology ekile party cadre ichi party member lim pen
azahwa pina khai khomun ma phialle hangzo ong khai khom zo lo a hi na ki musak ong musak mo to pian khat ve chiang zo mi politics site adinga bel alian zo azahwa zo de na to party khat bek ba din ding polpi de na to kitwa ka vai hom ding chi de na higi ge ayang ina real world tak apien ana ki jang theilo a hi na pian hong phok sak toy chenga tu chenga thungai sun tia di nai phok di ina electoral politics lim pen ina atang pina freedom of choice freedom of choice ichi chiang ina party khat phot nai chi jong pen makai te na amau de tel na to kitwa ka ongbol minama di na minam ngai sun na minam politics nai ngan ji a hoi na ding akip sem na ding zawab zo se makipol na ding ngai sun na abat hangina party politics tak honglu chiangina party khatina mi hem pe khai khom khin zo ngei lo majority hi le minority le majority ka chi changin pal ki kala kilem lo na ki huat na galbanga ki ngai sun na ki na pian hat sak pian mo toy mana naga te pangina a politics sunga again u chianga amau pian model li lenga khong nei banga genu na nagati na atang pina konyak tribe kichi konyak kichi che pen atang pina hia mon district mon bial sunga tua Burma lam to zong a boundary ki zom hina to konyak te bang pen amau hausa thunei ma ukpi zong lian pp neu hi to kina mau eng angh ekile ang zong chiwin to te pen na atang pina khwale tui vai a hom him lim chiang na amau thu kala vai hom naw ni doi man amau pen to pen autocratic chieftainship china ngai sunmin aw no leu te pen aw ichi te pen amau adi na khang to ba siam na pil na lam hele ekile christianity zong christian ngei na biang na pen alut masak na hi to ki to ken amau pen progressive ichi chena khang to zo na liberal ideas ichi to tum lam gam pa na ong ki photo liberal ideas te pen amau pen ching zo na to hanga amau democracy lim pen ina individual choice individual is chen mimal de na mimal hentel the na pen nak pi takinak phungwu za tak sa ko hi chi mo to hanga to konyak te le aw ki kala a democratic experience pen angami te bang pen again uche angami te jong pen democratic ma again yang ayang aw te za democratic zodo to banga hi sima te pol jong mo to dan ma democratic simbang na pina ayanga autocratic pian chi cheng in a house te de na pian ki ha zui zo ekele village authority chema village council khosunga kalai nong kitat thia ekele no alam ong kitat hi zoya kizaya lemai kizai kizaya ki kizamai mo dera konggen penina a model pen atang pen nagati ading banga democracy pen amawa dinga again no chianga a model pen khat be kom loina model li lenga om hi china I tunai dia ka to that's political anthropologist Zeli Waters ki chi pa bangina amu na pan jongina to ma bangina ei sunga jong atang pin hi zominam sung chi yama zomi sung ma jong I hausa de sia jong ki banglok chini mo Burma lama te bangina no hausa ki na pen de omnon loina ni to ko manipur lama guite kwal sung khong ekele atang pe hi sangam tha do te hausa ki na khong ta ti abel no lampian bangma dauma ma ta chini kho khata upati na akitel te na vai hom zo ta chini to dan pen india lama banga a degree of democracy ka chi chena democracy is at dan isan dan le ichin dan pen anaki bang
toy mana hi pe ni na hong phok sak bang ya mi chi che na minam vai lim pe na I atang pi na I phok ding ina ingei na iton da izat dan pian kho khat pan khot khata akiban lokma banga ekile mun khat pan na mun dang khata akiban lokma banga toina apoimo ma pen minority politics dia ka ding ina freedom of choice pian kisam ina hi kagien nop naina Manipur context banga Manipur lampana sin the ding bang academic takin again ding bang hileng election ongom simina Paul Pite na koma gup tuam pai tuam nei lo ding chi na zeta ro lam te na ahi zong ina election ong nai tek chiang ina amau sunga zong ngai sut na ekile nidang pik panana party ana gum ana pai pi ana support zong om den ahi mana to pen mimal ngai sut na chiang tan decision pen auk so mu hangena auk zo lo pol khat zong omina to hanga atang pi na tu chianga kigen ma generation Z te bangina akigen pen mi pi de na bang to kituang mai na pai pi zoina minam vai lim pen makai te na electoral politics akhutu ong sok non keule minam vai pen achidam zo tam chi ngai shut na to bang hile I democracy paidan ma zo ha zo le kilo ina to pen ngai shut na dang khat a model dang khat ai hanga extreme taka pai pi ding bang hilebel azet aroi chi hiam ekila tua NUG te khaza noya amaudi na to ki to lien na party khatom ding ina adang te ngom lo ding chi na hina tuaina a risk ichi hiam a potential danger pitfalls ekila weakness athanem na ma pen dinai igen ma bangina all pi khat party khat ngai su na khat ekile pai pi khat lim pen atang pi na minam kipom khat na pen alom pai lo tia ding ina dong kai the ki chi mo to hanga hi nationalism lama scholar min thang ma akiza tang ma to banga Walker Corner ki chi Professor Walker Corner ina 1969 peka article world politics kichi world politics pen political science journal adinga akiza tangma ma tu ni tan akiza tangma ma ina ama 1969 article khat nei 1971 back to back article nei zo akiza tangma ma Walker Corner ethno nationalism kichi laibu bol ina Middlesbury University kichi Vermont professor semina tu na idea ka ong basin hina kezong US Fulbright kumkhat songkongom laina amau universities amau college ong kava ho ka amau college pian aman tamma ma ki ngai sun akigene $80,000 kong hina to hun laya ngai sun le hang a fee pian again 80,000 pian mai lo hina to professor sem khathina ama anggen na panina minam long khat minam khat ichi chena atang pina minam again chena model jong tam pio mina minam pen German model ichi chena ethnic model chiuna to pen pau khat biang na khat mo ekile race zat ichi hiam to pen khat apana akibang akingai sun lim te adina ethnic model ki jang thena to bang a hilo pau kibang lo biang na kibang lo ekile ngeina ton dan kibang lo tom khat aversion om te pen atamzo hizoina leitung adingina Japan Portugal ekile Germany chi lo gam atamzo pen leitung bupa diversity chi chengina pau jong kibang lo biang na jong kibang lo denomination jong kibang lo to pitoga to hi mana ama ngai su na pana nationalism chi pen nak pi ta ka minam hi na pen pau khat pol pi khat biang na khat denomination khat hiam ipai pi som lot chiang ina to banga neu chi ki bal lo na mun tia pen minam ibol sangina minam ki society chi mo nation building sangina nation destroying he would zo hi china ngai sun na to pian ken kasan thei ma thu hina azo mi sung ma zo ikiet chiang ina iki khin khai na pen pau bing tom hina khat ve chiang banga kiza tak to keili hangla kisim mo bol na la akinga sa thei akingai thei lo vi ve ki hina toi chianga
isin khiat ding pen khat le khat ikiza tak to a kipung khat na pen suhat ni chi level dena kong gen ma bangina a party lim pen khata isun mangabel ade hoi pen ina ikipol khop theile khatak kipol khom ni ikipol khop the phial ki ai kilem the ki phial le zo adang te pen bang che ya simmo bol gal bol ina tot chil som ke ni to pen ki za tak bol ni achi wot ka hi a toy man na tu cheng na i tu khang cheng ina igen ding pen i ha gen ding pen minam interest violin lima ding ina mang te na overlapping consensus siu overlapping consensus chi cheng ina gen te na leitang hom bit na to ke sai minam pau le lai to ke sai ke bit na to ke sai banga bang igen phial zong ina i pau i ham pen i ophoya ki bat lo zen hangina to a print language kichi atang pina nationalism bol na dinga print language print culture pen atang pina e kinei the akwa koina mo toy manena to a pen abol te zong mok dem bol pa zolowina goal bol pa zolowina simmo bol pa zolowina ongom khom to theiding onghoi khom to theiding a hi le tha apiak dan siam zoleng banga chedam chi khongena ken kalungul toimana ekile I politics violin lima zong pen party khata idin theile la hoi sem idin the ke zen le zong party tuam tuama idin phial zong ina party tuam tuama candidate inei teina to atina leitang ke bitna to kisaina bang chianga I oso ding aso na ding mun tia dai chipiniom hia mipi de na to kitwakin ekele mipi ngai shoot na ingei na iton dan ekele ileitang I hau sang na ti akem bit ding ina ikizang the ke yam chi pen athakina ikigel phathun hi talo hiam achi ka hi banghang mi chi chiang ina to na idea ka Manipur context banga ithu to te pen lia theima ma ina atang pina chivu banga itwa tung lai chini hangina to na idea ka Chandrakirti Memorial Park akibol dek laina Chandrakirti pen ithei ding ina talpak te kumpi pa hina talpak is meite te kumpi pa hina ama pen lusai expedition kichi hun lai tul khat zagiat som segi le khat som segi le ni lai ina ama pen meite kumpi hina ama igam sung ong ton bek lo pa ina tua lusai expedition British te na sangam mizo te a house te na lula asam chianga vanok de noi che to te bet dai na dinga amau gal kap asolu hin thu hil na dinga amau to tan apai suklo kim lai pen atwa British te na lusai house te vanok go puna thu apia khit uchang kile ki changuna tua mi kang te gal pen amau gal zo na dana chiam ti mo ko na to chivu kichi bihyang kho kianga kho khata tua muna chivu ya manga ya chidil chini hangin mo chi phwal khata tua kumpi pa za tang na ding china suang thum boluna suang khat pen ama min posokona hi pa pen kumpi te kumpi banga golte kumpi pa chi pe ekile hi pa ina lusai hausa zale somle ni zogo pina ongchia king na chiam ti nai na hi suang ki phuthi siwa to cheina to aswanga ama khi kha pen bol sakina hi to ke sai biang ki ma emi pol khat atal tak zo deute ka dot chengina amau zong pen a propaganda na ha lo ma I chenga to Chandrakum kirti pa ma ina amun ma va phaina aleisi na piana ki bol hi achipol zong omuna to za propaganda ha thimo kina to ke sai banga pen banga polpi minam vai siding ine hangina ahiam taka ki jang theilo to te pol pin lim taka tu changina bangma im se lowa iminam politics sai pen isai ding akilo isai khalo pen bangina hongdong tang sak theyam chi pen lim takin kan thakena to electoral politics pen attract to am chini mo atoma paisak dingina minam pen vai lim pen paisak din ayangina anni
mutually reinforcing ก็จิเจงนะอามาเอาเปลี่ยนขัดเลขัดท้าอากิปิโตอดิ่งอากิสับนามุนะจิเจงนะวอลปีลำเตนะอากิสัมโลปีอะelection กว่าดิ่งกว่ากิเตลดิ่งจิเปลี่ยนอบอยปีดิ่งหิมะสะโลจอยนะ election กิตายเตนะมุนเปลี่ยนมิบัลเดนะตกิตัวกินะ election กินเฮียมตัวเตลเจงอาอมเตนะอินัมอิกัมอาหุมบิดดิ่งนะกิมันไซนอมุเฮียมเป่านะดิ่งมุนะเป่าเฮียมปันลักนะดิ่งมุนะปันลาวเฮียมจิเปลี่ยนมินำไว้อาศัยเตนะอิไซดิ่งฮิเลกิโลฮีนะโมเทนะอมฮิโมตัวอีมันนะตัวมาบังนะจีนสเตทอะซงจีนสเตท politics อะซงเอ็นเลียงอะต่างปีนะนี่ MP โซลิมดานะซงเอ็นเลียงจีนสเตทบังอะสมเลนีregion สมเลนีปันนะสมเลนีเจ็ดกิโซลจิงตัวสมบังอะอีหันมาเจียงมาลีบังเอกิเลอีหันมาเดียเลบังงาบังงาบังขัดฮิซาเกเทนะเจียงลีตันบังอตางเปียอีหันมาเจียงกินไอเทจิอาจจะมีบุปะตัวเจียงขัดเวเจียงไอปอลินะอิทันเนี่ยมานะกัดเจียงนี่นะอตางเปียอมอทิวลุโตบังเปลี่ยนอีเจียงนะจันนี่เลสอมนี่เลลีเมมเบอร์ฮีนะจันนี่เลสอมนี่เลลีละกับเมมเบอร์ลีอิสอลเปลี่ยนนี่นะปาร์ตี้ขัดบินบังอาฟไปฮิมองเลซงอาโอกินลิมเปลี่ยนดาวมาดิ้งจีไหนท้าเปลี่ยนอุกโมจะสร้างหาเทโลดิ้งจีไหนก็จีเจียง one party dominant system บาง one party dominant system ก็จีเจียงนะเกณฑ์ที่นะ NLD ที่บางหานมากุมบังอามา coalition government กิสัมเวทเลยนะ coalition จงสัมโล regional political party ท่านะจงกิสัมโลไอ้นามุนเปลี่ยนต่างปีนะ party politics ไปด้านลิมมาเป็น regional parties เป็นมินัมมิน point พวกไอ้เพียรเลยจงมาโอกินดิ้งซะอากินโลดิ้งจีนะหังเป็น one party logic กิจิขัดตัวมินะparty politics ใส่เตนะ scholar เตนะสุดเจนะ logic of one party system เป็นนะต่างปีนะparty interest เป็นนักปีตะกาโวสังโจอุดกีฮัตสักอุดโจกีอีมันนะฮิมินัมนิวตัวไงสุดนาเตเป็นallow บางละลูดอับตุหางนะกินโอลเขียนกิปเสนี่เราตัวมันนะขัดเวเชียงอีมินัมกิเวลัวอินะอีมินัมเวลัวนั่นละมาสุงกิปุ่มขัดนาเปลี่ยนหงสุนงกายที่ดิ้งจากขบอีมินัมเปลี่ยนอีสีปีดิ้งด้านขบไงสุงZN ตัว election บางงมบางฮิเล ZNP บาง election องกิตายที่บางฮิเลPDF ที่บางอินะอาเปลี่ยนอลังปังด้านะอีกาลบางอิมัวpolitics เปลี่ยนหงลุมเละดิ้งบางอิมัวอีกาลบอลข้างเจนเลยอี politics เปลี่ยนอีเทลกาลินะองทันเนียมาเทดิ้งมั้งตัวอีมันฮิเปลี่ยนตัวอิสังกัมเดียกินะฮิขัลคาเตเอกิเลปอยเตอินะไปปีตังปิวเปลี่ยนเปลี่ยนอลังนี่ตัวกับ politics วันดัดเสียมุนะตัวเปลี่ยนเอ็นซงอิสินเทดิ้งปอดข้าต้องคดีงี้ก็จีเจียงนะpolitics เปลี่ยนbalance ดัดเปลี่ยนอิเสียงไหนก็จีเจียงนะส่งตัวadvantage ปอดข้าที่นะตัวไหนเดียกับองค์เกี่ยวกับเป็นนับพี่องค์เกี่ยวกับเป็นกาลกับที่องค์เกี่ยวกับตัวกับปอลินบาง district มินบางกินไหนมั้งdistrict บางกินฮิตเตปอดเปลี่ยนบางใจนะideological commitment เป็น hard เพียรเลยส่งกาลกับขดหน่วยโลหิเลpolitics ไปด้านเปลี่ยนจงเตลเสียมาคิเลทันเดียมนะจงเตลเสียมาคิเลเปลี่ยนกี่ overestimate ขับป่าตัวมันนะ overestimate ก็จีเจียงนะปอยโมจะสร้างวังในจะสร้างวังในจะโซอีกไงสุดนี่ลูกเจียงมีน national level ตักกับไว้งหอมเจียงเปลี่ยนปอลเปลี่ยนตัวจะวังในดิ้งอิสักเจียงอันนี้เราสุดที่ฮีจีเปลี่ยนเดียกินะnational level party politics ของstate level politics ของอีว่าถูกลุดเสียงนะกิมเทย์ลิมทักินกิมเทย์บางครั้งยังมีเสียงนะตัวไหนเดียกตัว peace forum ก็ไปนะบางก็มุเขียนมาเปลี่ยนต่างปีนะฮีบามา community ฮี majority community มิลิปะตามสุดเตลิมเปลี่ยนfederalism ลิมเปลี่ยนมาใส่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนต่างปีฮีตัวไหนเดียกินะฮี
academic poll khatin pandemic of populism chiuna populism chi chiangina milip tam zote na thakhat thua amau le mau det do kisalo bit kisalo ina hi minority pe te isuk lungkim som ni lo le apol ngeina apol hi na identity hi zongin apol interest pin hat sak lo hi chi mo to pen to US khonga populism wave pen nakpi taka Trump noya ong hat dan ekile Brazil Bolsonaro noya hat dan chi khong ekile UK khong ekile mun tom thoma Modi ko India khonga jong Hindu te pen amili patam pen na pina ama Muslim te khong pen tom chi ki phial leo jong ama wadinga Muslim te pen i hat sak mo ka ilungkim sak mogle eya ding ina hoi lo hi chi ngai shun na to pen amilip tam so te na insecurity chi hama det do akisak lok chiangwa politics pen game the hello hi mo kin ama wading banga pen federalism chi pen to Southeast Asia honga Indonesia Malaysia Muslim Islamic countries then again federalism lim pen ama wadinga f what chi na f chi pen zamo gen na banga anga isunina virus to kibang dana anga isuna hang pen federalism limina power pen ki share ngai ding again ni lawina to pen ako amilip tam lim te na milip tom te to thune na pen ki ho mu ngei lo to pen mi hin mentality hi chi mo mi hin ingai sunna ipaidan ipian ken ngai sunna ilung sim po ki chi toy mana I khatwe ve chang igen pen dena kung gen ma bangina toy mana I politics be ni na tom khat wang nei zo hen ichi le ideological commitment pen hoi ma ikip bit ding ikiza ta aksar ding mai toy kom mai na pragmatism ichi chiangina hun akhi to kitokin balance of power akhi to kitokin I politics inai ngan ji paidan zo ahoi to kitwang mai na jong healthy na I core principle value te pen nusia ki phok mo ding chi nai zen pa lo to te pen ilung sim ma ngai sun po mai na imenam kip na ihi na kip bit na ileitang hausak na kip bit na to ki saya ong hu thei ding minam dangte wang amau khazak noya interest banga hi na pin ikip bit the na dinga strategic partnership pin bol hun hilo hiam chi ngai sun na compete to pin zo mi politics khang thak ti na thak thaka isek siam ding izo siam ding I channel siam ma ding to ai kele I politics pin kineu sek ding so kina ko ma the lo kala ai pin ki post de toy mana I politics lim pen koi ya Chin state lam hile ekile Manipur lam hile Mizoram lam hile koi ya strategic partnership pe inei siam ma ding I core principle pen lim taka ingai sut phata toa ei sunga election om chianga itel itang mi te na toa ihi na ingei na ileitang te pen kha so het lowa banga hongnu seng het lo dinga khau taka hong pai pi ngam party hi zo ekile tang mi mo pala isol thei ding pen kisam ma ding hi china ngai suninge hitaka din khol phot ni hangin om bangina kidong to zel ni mo pu Thomas ong sot sim tai na tathapa na tunia ikhup na ding na tom chicken nong zani ta na kor kam khong chong kana ge nom nei jong na tunina nang ikhup na ri na jong tor sim ta ring hi na amailama adang table chini na dina nang amasalama kor gam book ai tang na nonga peace forum khona pai te le mi pi to kongen no pakat ya Professor Swan Pen political science to PhD le professor anga abekhilo na nungan indelama mai te to boy tung ta na mi pi ai tang ding na thu to ala to thulam sanga India kompitung anak pe te na alwang kham leng na mi te baw te thok na mi pi tam bi tak sep thilo mi pi apil na asem na to tanga ki khamena mai te ta ong nop ne thilo ne na India kompi kya na ana khu ana pulak le mai te te nong chmai ni ana muda ma khat ama to ai ta na ei zo mi teng pai te chi chang la ko kia ke pan kha sing da mi teng ai ta na ki kham khat hi lam atha ka nong pulang nen to
to itom na ding ina tom no khat minute songs khong nang again thediam ina atulai da kol kami spring revolution pen hidani na ongja kai ki na pen na geopolitics china kimle pama India bang chileng ni danga a leitung buk a level a som khong am pen tun nga khong ong tung ta na to ban amao economic lamong focus changa to ban ong hi pen to ong khang don a India le China omge gu na pi na bang hangin to NUG leader lamte na a hi USA le Europe lam vi ve a ong ma so ni na a to te za ina India le sen kumpi kyang ma ko to ong ding khom la hi junta hi gal kap kumpiong lo khet tu la amao to ikizo amao to nakizo ma bun hi economic lam wai khem to ki hi ni china NUG makai lam te bena paw le ham hong dong ati gal kap te sa siam do khare hi geopolitics pen priority ko ina hobang ina amao approaching ball khaw hile aki khel do nom hiam ai ke amao ball fitting hilo hiam atam lo ko mu na dan na hi USA kama amakai to NLD lama makai NUG makai te tampi takina hi USA kumpi hitale Europe lama te hi na to India le China pen a hi ding da in kalson loi tam 2024 laina hi amgu three border alliance te bang zong tom chik khat hu za pule ong to ra na la shu khong tele mu go khong tele mandali bang nai suk ma mana pin hi bang ong hi king na pen NUG te na hi geopolitics lama focus khalo na a hi a western lama tema ong hi khial khai tam chi namu na minute som khong khat nong ken ki thede nam skola khat ni na tamo atang pi na I banghanga I spring revolution le NUG lamte na to China hong pen pi bol lo hiam chi chegina to pen alai literature chi hiam bel omlian ke na ke thi na chiang amo ai na ke simna panina ke simna chiang panina kamu na pen bang hiam chi chegina Communist Party of Burma pen ithi chat sama ba 1960s lampek pana ana hat den hina Kuomintang Party te pol ekila China te ma majong to kokang te pol pen amao ethnic Chinese hizona josopa toi changa amao lim model lim pen to hi NLD te political ideology chi hiam amao pai pi dan asan zia lim pen ki banglo ei changa toi changa mang kam kom pakleng amao pen natural ally hilim lo mo toi changa NUG lim te na amasot masak pe nobel alo theilo western liberal democracy pen apel mo ong suak chini kachi chiang USA UK Canada chi khong pen amawa dinga pen alo theilo amit suat khatong suakina ai hanga theilo kala azio politics ina nakpi taka Burma politics kuma peka nakpi taka ong khek lamdang na bang hiami chi chianga Aung San Suu Kyi ma injong ama pen National League for Democracy Democratic Leader le Human Rights Defender dan piana amin nei ma abat hanga gente na amao adia ka Rakhine State banga Rohingya te to kesai banga nakpi taka I gelgot na ichi hama ekile persecution religious persecution ichi nakpi taka ongom bana aro Rohingya te ma jong atul zalam bangza hiam ongal tai chiang na ngona jong aman kam akiek lo chianga ama credential pen a democratically human rights credential pen nakpi taka ong se di lai jangina to hanga jong America te pen de banga ong lung zo lo ei tam chi jong khat mo to ina National League for Democracy te le to Western Liberal Democracy te equation pen nidanga hat ma pen bangtan hiam ma ong sunong kai zo ina moying ina ani na ithi chen ma banga to NLD te election last election 2020 elections ma dewa atang pia US ekile UK khonga to democracy pe nakpi taka ong ki hek lamdangina to dena konggen populist democracy ka chi chianga atang pi right wing democracy conservative democracy lim pen amawa dinga to no magana chi bo make America great again
make America great again จิของไอ้กิเล UK ของ Europe ของอ่ะ populist government เลิมเปลี่ยนนี่น่ะกัมเบลมีเตเปมตาลิมเปลี่ยนอมานิดังบังอาสังเทนอนดูตัวไอ้เจ้าa human rights commitment มาอุสองดาวินะตัวหังเปลี่ยนอมาวาดิงอีสุมเซียนนาซงฮีเดียกCold War บังองเบยตกิตัวกะอเมริกาบังอินะตัวไหนเดียกทรัมป์บังอินะmilitary base เลยตุงปุปะzal som get wala nei te pen atam zo pen zu ki kina tunai de ka ko South India khonga United States India Educational Foundation ki chi pen Fulbright Fellowship to ki onga kongpai na mo US kong hi pen Fulbright Fellowship chi pen America te dinga soft diplomacy instrument adinga ayama ma ki ngai sun hina ama wadinga pen gam tuama apila siam ten ama gama USA gama America gama samuhel la institution hoi Yale khong Ivy League khong e college hoi pen tia kai sakleo amao liberal values te pen amao ong sin dinguna amao gian ngai lowa amao values te pen ong de ding wa hi mana American value le market pen aton khoma hi mana amao adinga kisop na pen gam tom ma dinga amao ideological hegemony pen om ding hi chi ngai sup na hi zoina to pen nas nak pi taka lamdan na hi populist government ong hato kitwa ka ngomina to hangma politics lim pen nidang banga i US UK Canada chi khong ekile Europe te ma mai cho nidanga to liberal democratic transitional states ichi mo to Burma khong pen dina kong gen zol ma banga 2010 le tul ni le som ni le khat ki kal banga ku ngom ma ki kal bang pen democratic transition dana ki ngai sun democracy lama ong ke dan pen ki ngai sun to te por pen among ni danga thanak pi taka pikim lai pen populist government ong hat to ki to ka pen amao bang pau le retrenchment politics ka tongom ki kina amao adinga pen amao gam chian ma amas sapiena ong ko chianga to hangma azong international cooperation pen de banga ong pai zo lo toy mana NUG te pen banga ha ding banga ha zo now pen hi hangma ma zo hiding ina ngai suningen mo athum na a calculation pen dina kung gen ma bena China te tunagen te na election bang ongom ding ile bang za ta ina NUG hiam ekile to ASEAN hiam ekila tom te na hi credibility nei lo ding hi election ina khian na nei lo ding hi pen chiam noi bol na to ki bang ding hi same democracy hi china bangza ta ina tang ko pi phel zo India China Russia Thailand hiteng diak bang pen ha pan ma ba ke mu na chiang hang pen apis forum katel na amau ki gol na ka mu chiang ina amau pen kizu ki khello ding wa hang pen amau adinga US nidang peka galpi ni na pana US ina nakpi taka hi Southeast Asia dinga Burma pen amau adinga a strategic nerve center dan de khata angai sut pen ho pen khian ding asom tin hu hina amau adinga bel hi pen kha so ut vet lo ding ki chian ma to imana India ma in jong to electronic voting machine chi mo EVM ichi te pen ano US kong ana zat te pon EVM te khong pen Indian supply ding chi mo to dan de khong hina to imana bangza ta nang phial le hang zo pen thagom to election ong nei pi ding toy chenga NUG pen I theilo kala a credibility pen toma ong daw ding bang ayanga bel daw te ding chin abel hilo aya evidence om te yet chiang ina to pen evidence ina appointers ichi pen ongom bang zoina toy mana dina kong gen pen NUG te bang ina a strategic recalibration ichi mo cha ngai sut phat king na aniwa a strategic partnership in geopolitics ki khek to ki to ka amao tom khat laidan asiam ke level atang te hi gal kap te ukna pen thanem sima batu hanga hi Russia China le India le Thailand aki got lai sia pen NUG te na pai san het lo ding hi chi pen kemi mal mu na mo ang pe kemi mal mu na mo ke na evidence tom literature pom hi Bartil Linarin jong gen ne Bartil Linarin jong again na panina hi pe ni na hi ku om khit nunga bel Myanmar bel common gwal zo lo ding bel chi mo hyang to ka gen chiang ina pol khate na bel apro ke pen
nai pi do pai khin ke chenga ajunta te agum lodana nong ngai sut ding ut lo zo ai hang pian ki pai na pian federalism expert ka hi na ki ngai sut na gen the na ding india ngai sut na hiloina ke minimal scholar as a scholar ngai sut na pian ka gen the na ding opportunity mo banga ki ngai sut kai mana ka gen chi man tuina to a military junta no mal te pol sac te pol agam tat na adi chi na hi zen lo mo ayang ina ke mo na kalai sin na tung to ni na to ke mo na kong gen khia thi zo hi chi pi ana sang the leo chin chi ong ngien u te nge lungna mai le tuna nak pita professor sonam kim tan chin tut na hi bala pa ma tele ilam sang tampi tak aina onge zo ina bang le lungdam le tung bu ai tang na zo mi te adi ta na lungdam ko na hina na ipop na ding hi sang ni na hi dina nonggen khat ba hi mi pi ong ngai te na hi professor son pen india kompin asol hello achial ma de india kompi palai ding ama tanga hotanga ke hi dinga achial hi na ong pai sakhina atoban ajunta te athapya le support chi bang hello hi chi to dong igen bana to chan dena ama ongen takna ei zo mi te na politician te dong khat pe ko amrup te i thi dinga isangam arakan te bang ile dong ni dang na arakan te politician leader khat dr imo achi khat bang dong ama to hi junta te i election dinga nak pitan ki helena sunga ama dong amat khit ngi yu hina pi na ayanga alang pana alang ni akimolu chi dena ongen alang ni hiama ama kimolu na asunga la lu to holam pan arakan army tela ahi tan tana tayu to ma bangena sen computer la arakan te kithik na khat new india computer la to kaladan project khonga ki hawin mizoram chief minister pa bangin dong arakan te do ding ke na tha ha roi chang na amount of the port hi chi za ra mizoram te zatui za hale an tang tui bo ka pan hi ajunta te na halai da chi ban akimol te na ya professor pa ongen tung to ni na hi sangam arakan te ba political sang ma la ki mor danu sang ma hi na te to I thu khum ni na mai la ma zo adang federal lamai zong na confederation chi khong zong autonomous si de self determination chi dan democracy thulai gil tom te pen ama professional ta na ana sinai tak chang na ong ki phal za USA panena lamenin tu khabai khanong lama hi PAC panina tongdama professor pungkhan pa ama historian hina history ma to hina ama zong mi pi to to zong pula kolnin mailama professor sonon ong ki phal le hi bangina mi pi ta ring na apila syam na te to bangina skola hi na khatong gen thi dina itom na akichal so na pidan long namina ZIJS board of directors so mi som ni le khat hi dong na ZIJS congregation na ai tang khem pe na long dam nang ko ngong chi to teng to tu ni PSC tong dam pe aman sang ni nak pitan long dam ko dong zan de tak chen na yom na che da khro tu pa patient ong pe hela mai lama PSC hi ban mi pil mi sham de ZIJS na platform ke zang ni na to teng pan mi pil mi sham te scholar te tam pi na peace and reconciliation hi na political affair committee pan hi dong na to chang public relationship pan hi na ke ma Thomas Strong na ZIJS ki pol na ai tang na hi ba na ki mozel ni chi to teng to I hun a kha bol ni vet pi na ongen khem pu tung le adia ke na professor Swan no tunga na padan lungdam to pan yom na chat fang to kim chat mo